Ikaze bakunzi ba Semugeshi bayingana Dossier analytique, reka nizere ko mumeze neza, twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Nizere kandi ko imirimo yose mukomeje kwerekezaho amaboko ikomeje kubabyarira umugisha. Kora Subcribe niba ari ubwa mbere kurikiranye Dossier analytique, uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro dutambutsa aho bashe kuba mu ba mbere babikurikirana ku gihe. Ikimwe cyose buri ntambwe itewe mu burasirazuba bwo hagati ifite byinshi ivuze ku bukungu bw'isi. Ibyemezo n'amatangazo buri kanya akomeje gushyirwa hanze nabyo bikaba bifite byinshi bisobanuye ku bukungu bw'isi. Trump yamenyesheje abategetsi batandukanye muri Isiraheli ko yashyizeho umunsi wo ku cyumweru, ndavuga ku cyumweru nyine w'iki cyumweru turimo, hagati ya tariki 26 na tariki 27 kari wo munsi wa nyuma aha igihugu cya Iran ngo kibe cyamaze gutanga inyandiko irimo ibyifuzo cyangwa se ibyo Iran ikeneye. Bitaba ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zaba ziteguye noneho bwa nyuma kwitazigaba ibitero bikomeye cyane imbere mu gihugu cya Iran. Abategetsi batandukanye muri Isiraheli baravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabibamenyesheje ko yari umunsi narengwa, ngo nuvuga guhera ku isabato kugeza dimanche niwo munsi narengwa, ndetse ngibi byanabwiwe igitangazamakuru Fox News cyemeza ko agahenge Trump ashyiriyeho igihugu cya Iran ngo ari agahenge yashyizeho hagati y'iminsi 3 ndetse n'iminsi 5, na agahenge kashyizweho ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, ubwo ubaza iminsi 5 nyine maximum, ubwo byarangirana na dimanche ubaza iminsi 3 byagombaga kurangira no ku wa gatanu w'iki cyumweru turimo. Ari nawo munsi bivuga ko wari umunsi w'ibiganiro, hari hatanzwe amasaha 72. Iyi nkuru yo ndaje tuyikomozeho y'ukuntu ubwato bunyaruka bw'abanya-Iran bukomeje gukora imyiyerekano hara mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ngibi kandi Trump akibitangaza, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iciye muri Minisitiri wayo Aragachi yahise yemeza ko nta gahunda n'imwe hari Iran ifite yo kuganira na Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero kuri Global Surveillance n'ubundi ya nkuru iriho, Trump yaravuze ko ibiganiro hagati na Iran bishoboka hagati y'amasaha 36 ndetse kugeza kuri 72. Amasaha 72 ni iminsi 3, naho amasaha 36 ni umunsi umwe n'igice. Ni ukuvuga ngo niho ibiganiro byagombaga kubera, ariko ahita atangaza ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran ko nta biganiro na n'imishinga nk'iyo bafitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump ukomeje kwishongora no kwemeza ko mission ye muri Iran yaba yarayishoje ngo cyaba ari cyo gihe cyo kuva hariya. Trump avuga ko we ibyo yagombaga gukora yabikoze, ndetse ngo intambara arashaka kuyivamo. Akomeje gusubiramo ko kurasa ku bikorwa bya nucleaire bya Iran ndetse no ku nganda zikora missile ballistique, kurasa kuri IRGC ishami ryo mu mazi, systeme z'ubwirinzi za Iran, ndetse n'abayobozi ibi byose ngo yabigezeho. Habe kurasa kuri site nucleaire Fordo Isfahan ndetse na Natanzi, yarashe ku nganda za missile ballistique, arasa kuri IRGC, yica abayobozi bakuru ndetse na zimwe muri system zinindi kirere cya Iran. Ibi byose ngo yaba yarabishyize ku ruhande. Hari indi ntambara rero igiye kwaduka mu burasirazuba bwo hagati, ishobora kuba intambara mbi, ndetse Iran ku munsi w'ejo ngira ngo turi kuganira nibwo twakomoje ku ngingo ivuga ko Iran ngo yaba ifite iturufu nshya yifuza gukaraga muri iyi ntambara irimo, ubundi ibihugu byose birimo ngo bikata bipfukamira. Reka rero mbabwire iby'iturufu ya Iran. Iran n'igisirikare cyayo batangaje ko bashobora guca insinga zitwara internet, ako ibihugu byose biri mu kigobe cy'abaperse internet bikoresha nibura 90% bya internet bakoresha yose ari internet nyine bagaburirwa n'iyi migozi icara mu kigobe cy'abaperse. Ibi ni ibindi bitero bikomeye bivuze ko ibikorwa byose by'iterambere bishobora kwita bihagarara, na backup nimwe hari kuri biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, uretse kwita baha isoko Elon Musk agatangira kuba feedinga internet ye
ya satellite ariko nayo bitizewe kubera ko n'ubundi birazwi ko Iran uko byamera kose itabura guhangana na biriya bikorwa. Narinje kuri Mario Nofo mu kanya inkuru rwose turaza tuyizaho buriya biba byiza iyo dufite inkuru iri kumwe n'amashusho. Nabonye ari kimwe mu bintu mu by'ukuri biba byiza cyane. Ngaruke rero hano kuri Global Surveillance mbanze nsoze iby'iyi nkuru. Igitangazamakuru gishamikiye ku gisirikare cya IRGC cya Tasnim cyavuze ko igisirikare cyabo kiri kureba niba fibre optique, imigozi ya fibre optique ico hariya itwara internet bashobora kuyangiza, kuko iyi migozi nigaburira internet ibihugu byose by'Abarabu, Emirati z'Abarabu, Qatar, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudite. Ndetse ngo iyi migozi iri hara mu mazi nyine IRGC izahiri ngibi ni ibitero bishyane n'ikarita nshya bafite ishobora kwita itura hasi mu buryo bukomeye cyane igihugu ibihugu byinshi hara mu kigobe cy'aba Perse. Iran iyi nkuru ariko ndayigaruka mu kanya, reka mbanze njye kuri Mario Nofo. Ahangaha rero Iranians mines in Strait of Hormuz ensure global economy is screwed for at least another 6 months. While Trump was blowing up their navy, Iran was laying mines like crazy. Seabed mines, moored mines, drifting mines, rocket propelled mines. Izi zose n'ubwoko bw'amamisine ngo butabyihari hasi mu kigobe cya Oman. Ibi ngibi ngira ngo Pentagon iyi nkuru nayibonye kuri The Hormuz Letter niba rihiri rwose nsanze ariho iri byaba ari byiza nagariho iri nagiri kuri The Hormuz Letter. Iyi nkuru nayibonye kuri Megatron, reka ndebe niba iri kuri Megatron. Inkuru yavugaga ko hari amato y'intambara n'amashusho byagaragaye ariko biri hano ndumva biri kuri Global Surveillance. Reka nsubire haruguru. Yego ni ishusho ya satellite iri hano muri kubona. Ishusho ya satellite iragaragaza amato seaboats, ndeka byita utwato tunyaruka cyane Iran iri kwifashisha muri iyi minsi. Utu twato 33 twagaragaye ku mashusho ya satellite tugaruka ku birindiro byatwo nyuma yuko twatuvuye guhagarika amato atatu yageragezaga guca hariya mu kigobe cy'aba Perse. Hanyuma ngira ngo iyi nkuru ariko kubera gufungura tab nyinshi hari ubwo njya gushaka inkuru nkahita nyibura, nyamara nayibonaga. Ngira ngo biri kuri Global Surveillance hari, reka ndebe ko ariho mbibona iby'amato n'ubundi yahagaritswe hara mu kigobe cy'aba Perse. Hari amato yahagaritswe ndetse yego. Hanyuma Iran yahagaritse amata abiri mu Hormuz ndetse iranayaherekeza yakura muri ari amazi ya Iran. Ayo mato rero n'ubwitwa MCC Francesca ndetse n'ubwitwa Epaminonde. Aya mato ngo yafashwe nyine ari guca hafi y'amato y'amazi ya Iran. Hanyuma these are the same two ships that were fired upon today according to UKMTO. Ati ayo niyo mato nyine yisanze cyangwa se aya n'amato niyo mato yarashweho. Ngira ngo muri kubona bwa Francesca buri kugaragara hano. Igisirikare cya IRGC kirwana mu mazi cyavuze ko bidakunda guca muri ariya mazi. Ni ikosa rikomeye cyane ndetse bakomeje gusaba ibihugu bitandukanye hara mu burasirazuba bwo hagati kwibagirwa iyo ngingo mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarakuraho iriya blockade. A second cargo ship has been fired upon by Iran Strait of Hormuz. Yego nyine nibyo by'ibi ngibi. So hanyuma rero nibi nashaka kugaragaza iyi nkuru nakomeje kuyicaho kugira ngo tuze kuyisorezaho, ariko narayisorezaho ngaruke hano. No kuvuga ngo kuri ya video iri kwa Mario Nofo ni yagaragazaga ubu n'ububiko ndetse ngo Irani buriya hano muri cave hagenda hagaragazwa n'ahabikwa no mato
tuno twato twabo tuno seaboats twihuta cyane. Izo ni mine zishobora kwifashishwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Iran ngo yatabye byinshi nk'ibi mu muhora wa Hormuz, ndetse ngo bishobora kubera ihurizo rikomeye cyane ibihugu bitandukanye hariya mu burasirazuba bwo hagati, n'abagerageza guca muri ariya mazi magari ngo nabo nago nyine babura guhangana n'igitutu ndetse n'ibi bikorwa bya gisirikare by'igihugu cya Iran. Dusoreze rero kuri iyi nkuru. Nibura amato 38 afite ahahuriye na Iran yabashije guca mu muhora wa Hormuz ndetse arakomeza. Aya mato 19 muri yo yavuye mu kigobe cy'abaperse aca no muri ya blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 15 muri yo niyo yinjiye mu kigobe cya Oman no mu nyanja y'Abarabu. Niyo yinjiye mu kigobe aturutse mu nyanja y'Abarabu agana muri Iran. Hanyuma out of bound vessel at least 6 were carrying Iran crude oil. Nukuvuga ngo uretse ibyo byose amata 6 muri aya ngaya yaratwaye ibikomoka kuri petrol bya Iran, nibura utugunguru miliyoni 10 n'ibihumbi 700. Bikavugwa ko aya mato yaratwaye ibikomoka kuri petrol bihagaze miliyoni 910 z'amadolari. Ese ko bari gucika intege kwa blockade hara mu muhora wa Hormuz ni byinshi biri kugenda byibazwaho. Gusa icyo wamenya cyo nuko Iran yamaze kubikanira ibyo Amerika ko bitakunda. Blessings.